He whitu tau te roa, a ko whakaaetia kia kōkiri atu ko ngā mahi ahumoana kei te ara a kiwa. It's exciting news. It's really important that we get aquaculture economic growth in our takiwā. Kua whakaaetia e te whakaaetanga rawa kia whakawhanake e whā ngā pāmu i ka moana ki tētahi wāhi he kotahi mano e ruarau e 85 heketia ki te takutai moana kei waho o Rakiura. Hei tā Barry Bragg, ahakoa ngā āheinga ko te tiaki i te taio he whakaarotau nui mō ngā rūnanga. There's a wide range of controls that are required. We'll work that through with whānau. There's existing salmon farming operations down in Rakiura, and so there's some significant environmental effects. This is actually open ocean farming. We're well aware of those other effects, so we'd be keen to see the safeguards that Ngāi Tahu Seafood are going to trial, develop, put in place as this project proceeds. I whakaaetia tēnei kūraitanga i raro iho i te ture o te fast track approvals 2024. I wainga i te tau 2021 me te tau 2024 i tukuna ngā tono e toru. I maunuhia te tono tuatahi a i whakapekahia te tono tuarua kamutu ki te tono tuatoru i angitu. E ai kia Aaron Endicott no Ngāi Tahu Seafood, he wero ngā tūkanga whakaitanga mo tēnei kūraitanga. The key part of the process with Fast Track was in the legislation it says that any effects need to be balanced against regional benefits and national benefits. And because there were so many significant benefits in those places was one of the key factors we think Fast Track was the right way to go. He āheinga hoki kia whakatūtūranga mahi mō ngā whānau me te hāpori whānui o Murihiku me Rakiura. A project of this scale is absolutely going to create some opportunities. It's probably a little bit early to tell specifically. The indications we had through the technical assessments were sort of in the 350 to 400 region. It's gratifying to see that Ngāi Tahu Seafood have a licence and we're looking forward to the next steps. Ka tū he hui I wainga nui I a Ngāi Tahu Seafood me ngā papa tipu rūnanga o Murihiku hei tēnei o ke topa. Ki reira ka whakatau ai te ara whakamua. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.